everyone, kung gusto na and five kaman tika sa video. So, ini video to no thumbnail nunggu kita Simon kana and title nunggu kita Simon kana. So yes, ang tini po jaga phai ma hima kita, ang tini phai jai ko Tripura Idol audition dina bagi. Hello, bye song bye dong khai nor jat to kam krung na tong nai nei kang tin han helam so kani live lifestyle channel lo kang tin nor ne bagi ta kisa kata lifestyle eba biography to fekya en ke bo khorcha short film ne actress ne sini jagi tongo sini bukuk Bishrita ni lifestyle eba biography rok ke chungo video ni bising tis hemala nei bini kami rok bora ta bini qualification bisek ta bini family member sab tong ta ko jena tong o video ni bising jai sun to tele hemala nei ta bini boyfriend tra tong kri abrong no bising tin silai me phasing thangla nei nor tomo no bini acting rok na khamjagi tong tai bonus support khai tong ke o video no kaisa like to remember bla hai diba ke korong bisi sai kare video no nanai bakak thana siran phari Fading ke vibe sang selama present thaman ne bini real name rok ta morok hai diba ke ni real name rok ke ta morok Ani real name ke Bishrita Tripura. ni nickname eba no nok rok lo beding sak morok ke Ani nickname hinge to Srita ani ama bai babu ano kokoi hini ringo te ani dol rok hano bi hini ringo. Anke faji vibe sang selama present thaman ne bini derabar bini asamani shalok ke besero ke sister ni derabar eba asamani shalok ke besero Ani achima salengke 5 September 2007. Ke tabung ni present age rok ke besero solitong Ani present age hinge to 17 plus hai bake this year 18 kanaita. Fading ke vibe sang selama present thaman ne bini height te weight rok ke besero ke sister ni height te weight rok ke besero Ani height hinge to 5 feet and ani weight hinge 32 around. Anke ni religion eba dharma rok ke tamaro An dormo hinge to Sanatan dormo eba ke Hindu. Hanke faji vibe sang selama present thaman ne bini bilai sai ke bini kami ni mung rok ke tamaro hai diba hanke sister ni bilai sai ke ni kami ni mung rok ke tamaro Ani village hinge North Moinamau. hanke ni family member hanke sab tong tai ko jena ro Ani family member total khorok durai ani ama ani babu ani bai te ang. faji hanke vibe sang selama present thaman ne bini education eba rang sirma rok ke besuk rok hai diba hanke sister ni education eba rang sirma rok ke besuk rok Ang tabu class 12 pori togo. hanke ni hobbies hai ke ni muchung ma rok ke tamaro Ani hobbies hinge acting and singing. hanke faji vibe sang selama present thaman ne bini favorite food hai ke bo thoksa kumar rok ke tamaro hanke sister ni favorite food hai ke nang thoksa kumar rok ke tamaro Ani favorite cham hinge to chini Tripura chamong wak bahan mosadeng te gudok. hanke faji vibe sang selama present thaman ne bini boyfriend hai ke bini chelani kok rong no tei sing tau selama present thaman ne hai diba hanke sister ni boyfriend hai ke nin chelatra tong kre nanga kisa kila diba ke sari dita Kubikok tabu present no kuno boyfriend ro kri ko ani. hanke nor khana bin khuk tin ba tak su jarte single no kuno boyfriend ok rei kha kha yang nor ba din bisin ti shaiman khana bin lifestyle ok no ke nor tamung no ani channel ta bu khatalang ngai tongo subscribe khlaya ko nor please subscribe khlai di katar video upload ke na maro notification sabai na bagai nor tamung no video no sajagai tong khin din tolong na kaisa share to khaina na bla hai diba ke ta nor bin acting na hamjagi to khan nor o video kaisa comment khaina ni bata pokti hai diba hanke mara life is to next video rok to boy thank you for watching bye